أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Watukufu wa Komor, haina mahali kaondo mlio. Sijabanu siku leo habona hundu utukufu. Nije banu nije hosoni mwazewaji hinyi tukufu za hani. Nije ni mtaheni ndongo ya mwando ikao. Dojani mwambieni haina mahali kaondo mlio. Balde wa Komori kao ngwa yeshio harumashe siwa shitukufu shahatu Ngazidja. Njeni nimtaheni mnombe le doa ulihodo msafare kao sidhumania ni wende. Watukufu amande namna mjuwao kaya raisi wahe daula hata hawafanyiwa voti harumo mwaha wa 2019. Sihunruwa utukufu na nikiwao ne parti juwa. Nikae mimi demruwa wa wakili harumaze voti za huswe gouverneur wa heshesi wa shitukufu Ngazidja. Abonge watukufu tijabanu hamando njeni mtaheni mnombele dua ulihodo msafara na dhumania ni wende. Yodo nukta wa mwando ni mtahoni hanyonti pia kamgwa benze hena mbaba hanu mlio mtanganye wazima mnombe dua Mwenyezi Mungu yani wasulishe harumo msafara ungu. Akadavili amkusudio njitekeleze harumaze wajenyu tukufu za hanyu. Nimwambieni hamando kami mwananyanyi miuparwa Ahmed abdallah MOHAMED ikawo tizalihaniha harumo mji mtukufu wa mitamihuli mjini. Miufanya hazi ikawo wazungu hamba mi ingenieur wa génie civil sheshko morengarjo hamba mi mtaalamu hazi za bundo. Wakati duo uo ngasina takriban mahakumena mweja ngamsomeso harumo universite ya Komori ze hazi za bundo zinu. Abonge watukufu tihundo tukufu kamini na wakili wa ne parti juwa parti kao sonti piangar juwao ekayoti ya mwando yo ya bili harumenti ya hatu inu. Abonge uliho tundo tukufu uo faminku hamanda iyo wanambia nende harumo urumamanda unu kijajoka na budini harai totidokani kubali. Sikubali tirengeze dhamana hizo nije harumwa osoni mwanyu njensahe munike wa aminufu uo Mwenyezi Mungu yaruwasulishe harumwenzi ya iyo inekaru waswili harumwenzi ya iyo ruombe dua wakati dua uo Mwenyezi Mungu arinike taufiki ekaru waswili dojua ukabale manara waswili ngabo wandu wako dingoni mwasi no wandu ikawa mtaho wako dingoni mwami ngamtaho wa Komori haujimla haukanga aminu Ngazidja yode Komori haukakabati mwana mkomori utiya Ngazidja. Abonge watukufu olihorini kwe bahatinu sima candidat kaonga si haruma zevoti hizo rijeba nurjitekeleze haruma dakika nchashi. Yabongi lazima rambe baadhi ya ndongo kaonga aminio kaya haunga kusudi yawe kama Mwenyezi Mungu hariko bahatinu rijeresane rizitenziane kamgwa benzi. Abonge nukta handa nini aminio hauni fikirio nje ni tenziane kati waswili nukta hiyo de nukta kawo hiyo nukta mzaze haukeke nukta hiyo keja parhaniha kabatizi johend. Abonge watukufu ngamtaho kati waswile kamgwa benzi nukta ya mwando njo sana niambio wandu ikaonga rjoko fanya hazi wazima ritenziani nukta hiyo nukta ya hambila na kweli haukayo de atongezensi ya hatu ilo harume maraluyanu do kakartu hambila na kweli. Abonge wandu ikamfanya hazimi nao ngamubo Mwenyezi Mungu jerifanya hazi wazima siwambio okaendongo ya mwando yo karke wazima ngebidurambio wa Komori kweli bali wasi hawasirambila ne kweli bekare zifanya wensi atungejo hanguha haukakabati manongo itoka wensi jo parhaniha ikakartu hambila na kweli haukeka kabati kweli abo kabano ka aminifu nene kangabo au minifu abo hena ndongo itoka wensi ngejo shinda iparhanihe abo shesi wa shahatu ngajo hanguha shesi wa shahatu ngajo basauha shike hamade zisiwa zindwa jina za bahari hindi ekamgwa wenzi. Abonge watukufu ngabo nukto ya bilika we nukto hiyo tirenge tifanya ukaya bande yo mwadona yamba ya bili inu irende hokaya uo do mzika wo ubalia edamu waswila rume servo ekao mzi uo ka utufanya hazi. Abonge yabo mwanadamu kana ufanya hazi. Abonge watukufu nukte kawa mwanzo ni vumbu haba hainu nde nukte kawa ihusu wa msomo wa hoa na hatu ngar aminio ukaya
kabana ujo kama endeleo batina msomo abonge oliho mifundi wa hazi za bundu yabo mifundi wa hazi za mihono ngamwambiweni wakomori watukufu ekamunika wa aminifu ngamjo sana ekamwa benze nitie haruma zelise za hatu ikao ndo zilio ikawo zelise za hatu hizo sitohana msomo mzima ikao wa msomo huo wazungu hambansa ni majenerali basi watukufu zentikao zijitenge zentikao zitukuha msomo wako jaha mzima bahi bali denti ya hatu inu basi de hana msomo kampaka usomera ndisepe hata waswili terminali nge ujendene wasomezwe kaongo ufikiri ujende wazisome abonge watukufu kati hunreba hatinu mnikayo ti waswili haruma za manazimu ngamubo Mwenyezi Mungu ntiye zinu zambao wazungu ambao lise tekniki yeshukomori na mbekanga rjoti ya msomo wa haza mihono hauka msomo huo wodo msomo ikao ngojo ujana hazi wodo msomo ikao ngojo utowa shomaji wodo msomo ikao hena mwana mkomori ngujo chungua hizo anzo ende yasome shati mpaka ukaya unrebaki general ranzi ngejende ya tahezo ajokanze yasome watukufu ngam amina ukati tabihe katina kosome hazi watukufu ngam amina ukanga msomeso ngam mono wanazuane heli watabiha wakawaja abonge watukufu ngam jore amdongo fursa inu kaya ngabondongo zinjina janza mbebanu shawoli hotini kwa wakati mshashi shanga mwambioni ukanga mjowana harumwe mahamitanu ikawo ndo mjonika ikati waswili yepumwe na ivumba banu nifanye hata ikaye itilo harumenti hatu inu haukanga mumlabioni ngasina hazi zinjira jobidiri zifanye shakartina wandu wazisoma haukakartu zisomesa abonge watukufu amdongo wakati mwinji unimwelezeni ukaya wa msomo wa hazi wa mihono uondo wende sazenti pia majirani watu yabo morisi na anabushini zelisezozi heya zabarindi ni komoria hatu inu Ngazidja hatu ntojozitia ngamwambioni kelise hiyo heya ngasina mahaminji takriban harumashesi wa shanzuani zabarindi ni harumashesi wa shangazi zojozitia abonge watukufu ngamwambioni ukayodo mbinga na iroaya hena wa mahala njo henda ngamjo yamba haukanga aminu kaya yodo nzie ya wasisi wa Ngazidja bali si wa komori ya uroha haruma zitabu ikaondo rizilio abonja jodi waza zonongoza huso ulozi hauze nongoza husule dima haukaya karnado yeshi batina mbaindwa hula karnado yeshi batina mfi sha ze proje hizo hama hususan ya holozi ekamyezi mbaru wasuli samto joju sabala sambi ya kaza na mbera isikao ngarjo udungana bwazime kamgwa benze rangalie proje ya huswe makatari haukela proje kao rijoshinda rilerewo rilawe hudu ridindera huze bonze kamgwa benze karwaswili sha hususwani ngabo proje yane kao ngamwifumbo banu shamwe mabunjilo nenda ngamjo yamba inamna ya ladhimu de proje ya huso unono wa mzazi nane mwana ujoka uzalwapo ngarjo usane kamgwa benze karwaswili harumaze la pitali kao ngizo harumaze bavuza hatu risane rizangali hata zikena le strict minimum ya utongeza mwana mzazi anzo ya zae timpaka balwase moroni awe mwana nzangaliwa timpaka balwase moroni watukufu ngamrongo ebahtinu abona nikiwawe bahatinu mwambie nukaya na msane kamwa swile mbaba hanu worenge decision ya uvoti mwangalie mahala ze kweli zilio ngamumtahoni watukufu hanyo ntipia heze kulweza hanyo zo ntipia he mahala pia malaya ngamumtahoni mniko aminifu hanyu banga mombo Mwenyezi Mungu kati waswili rifanya nongo kaonga zjori faiswa ntipia ikamwa benzi njajo timizi makalima hangu yanu batina wambo kaya na rombe Mwenyezi Mungu andu ikawo wafungwa harumaze prizo ikawo de azali ya hanti ban komori Mwenyezi Mungu yaoneke uhuria wa hao hususan al-ustadh Ahmed Abdallah Muhammad Sambi watina udiwaze muhangu baruani watina udiwaza Sidi watina udiwaza Dr. Salami watina udiwaza Dr. Shakuru hususan watina udiwaza mwanama hawo wanama komi uwanza Abdallah Abdu Hasani na Ubedillah watina udiwaza hususan mwanama Metrba Hasani hawo watina udiwaza mwanama mjomba hangwe malaulio Jafar Ahmed Said abonge watukufu ngamtimizini mwambie nukaya na rombe dua sonti pia rinike ekamidolo na khairi na mumbo Mwenyezi Mungu kamidolo na khairi munike utukufu unu munrume haukaka mno ujahun lau muramwe janruma abonge mumtahoni munrume maudu kamgwa benze rijeri feresheani haukaya rifanya ndongwe kaori hansi ala majema ikaonge jo shukuriwa maudu twa kiyama di shukuriwa hunu komore kamgwa benze wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.